فرطم ركنا كي كبا قردانا كان لبيجن واميها كولن هور مثلا كولن هور نماذ كورون أقول من نيجي مثلا كبالميها yang huddawe ishi deegen namaz kuran noni oshawe oyege namaz kuran ekama aslaki koba aslaki namaz kuran jeheni kolan horege nukarwe mihayen annani luiko evima kolan hore namaz kurumaki namaduge rukun furatama rukun ei emme furatama fettevis mi e rukun muhim wima fettevives mi rukunu den anna rukunaki koba haramman takbir kiyum haramman takbira ki koba Allahu akbar emme furatama namadan hutti hure mikiyani Allahu akbar den hada bahattati mi haramman takbira minun ehen evves kalime nukiye misalaka Allahu ajal nuni Allahu a'zam min evves ibarat beenu nukurevene takbira beenu kuran jeheni hama ekani Allahu akbar emme bodi Allah mi kiveta mi takbiratul ihram kiyani mi takbir emme furatama gossa Allahu akbar mikiya takbiratul ihram kiyani kive ei mi takbiru kima kurin enaga maccan hudda kandattaken haram wani misalaka namaduge kurin wahaka dekkuma kewma buima ke haramen hudda kandat ekamako namadan Allahu akbar kima salam dinuma hamen haramen kewma buima wahaka dekkuma ke haram kam evima mi takbiru kima namada feshima kandattaken haramegen dati mi kiyani haramman emma mi haramman takbiru kima den ene wahaka dekkum huddennuwane kewma buimen huddennuwane hi sama sakuru namad batil wa kandatta fahum bayamegen annan ege veskame koru ene huddennuwane den takbirakum feshe salam dinum nime salam dinime hisabun ekkale kurin haram di kandatten ene halalui emma haramman takbira ki kitabandokun misalaka tikudin handane te dufa gossa evesechennu ki hashamman namaz kinwan namaz sakinwan e rukunegi em hadam bahattamwane Allahu akbar kiywan ge den timwana rukuna ki suratul fatiha kiyo suratul fatiha yaki komme rakwategga kiyanje ege mane ki fardu first namaduge satara fahar harben kiyan komme doha suratul fatiha kiyanje ema mi ilmeri bayan korawani rukuneke ema komme rakwategga suratul fatiha kiyo den anna rukunaki hatara rukunaki ruku kurun mi ruku Allahu akbar ka ruku kurun da ruku diumaki ei hatara ruku faswala rukunaki ruku afahu i'tidalu gahur mer ruku gosta ruku ga onna tumaki rukune den sami Allahu liman hamida kiya fa haramen tedwe kola mihunna i'tidalu ga mihunna hurumaki mi faswala ruku mi faswana ruku den mi hawana rukunaki haigunawa mati sajida ko koba haigunawanaki sajida kora miha sajida koranjen haigunawa mati me ar emme furatama mi gunawanaki mi nikkuriya nefata ekko handa bata waragina mi hun sajida gossen hamekani mi gota nikkuriya santi be asa ishara kore mi nikkuriya nefata ekko ema mi gota nikkuri jehene migota bimmatige jehe me nefe jehe wara jehene munu tirikori ema furatama gunawana ki koba nikkuriya nefatai e gunawa deminani deettila ema deettila bimmatige jehene bay fara mi bay mihu mi kusede jaharu engatun khatimu hifage sayda quran ema enanwana do haigunawa matiga sayda kuri mihe embe jawara muhimu kamen ei khatimu bawwa mastene no safta hero tanedima hama korimatige bevis noni kaarega hori taneg bawafes khatim bawafa haigunawan hama koramba ema enge maccannagage mien hore ema deettila den dekaku den de fatilage ingiletagge kon ema mi haigunawanaki ema deata kakula dekakula mi defaage ingilita nagala jefan de sunnatu bayaben adi annana ekin ekkan fa bahattani e sunnettak wanna eka mi gunawanta hunnam wana mi hay guna furihame bimuga jeheman bay fara shaytana hadagataki bay mihun sajide da hisabun fashage effa nagafa anefa maccangar hama kahala gossa tedon hay er hamen nuwanan adigode warabboda visnam wana shaytana waram mi gota tikudinge ilmu maduwa warakan ene fasihawana tikudinna kule e gotan effa nagan weda ehvejen nuwando haigunaw matiga sayda kuri miheka ema ekan kama samadu kande man den mennani haivuna rukunaka mennani sajidain tedu sajidain Allahu akbar kiyafa harbe
සජිදෙන් මි තෙදුවා තෙදුම කීවස් ෂේ බින් බාස් රහිමහුල්ලාහ විදාළවනි සජිදෙන් තෙදුම කීවස් රුකුනකේ අදි එෆෝ දෙසේ දෙමෙදුගේ ඉෂීනු දෙසේ දෙමෙදුගේ හරම මඩකොල්ල මඩකුරුමකි එයි අවවන රුකු දෙංගන්නනි හුරියා හරකාත් එක්ක මඩජේන එමෙ කියන්නේ තුමානීනා අර බහුග වයි ෆහර කුදින් කියන කදනි මඩුනුජ සක අල්ලාහ් අක්බර් කියාෆා දෙසේ දෙමෙදුගේ මඩකුරෙන් ජෙහෙන් ඒ රුකුනෙන්නු එකමකොස් අවසරවාල ෆොන්න මඩුනුකෝ එතන එලක්කස් දෙවර සජිදේ එම මඩු ජෙහිලම් මානම ගොස් ඒනක හෂිගලුග මිහුන්න mi ගුණවන්ත කෂිතක් ගොස් ඒගේ මගාම ගොස් හුට්ටි ලන්දෙන් ජෙහෙන මඩු ඒකතම හුරිහා හරකත රුකු කොරායරුගේ සජිද කොරායරුගේ mi හුරිහා හරකත ගොස් ජෙහෙන mi මඩු කුරා ජෙහෙ තන්දනුක මඩු කොන්න අවස් වෙනු ගන්න දැන් දිහොන රුකුණකි රුකුන්ත තරතීබුන් කරු තරතීබුන් ඒ කියන්නේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් පුරු කරවනි සල්ලු කමා රායිතුමුනි උසල්ලි තිබෑ මිහුන් තිම කදේෆා නමාද කුරාති දුග්ගත නමාද කුරාෂ් එහෙම ෆුරතම අත්තහියාතු කියාෆ දෙන් අල්ලාහු අක්බර් කියාෆ එහෙනෙන් නෙහෙදෙන ෆුරතම අන්න තරතීබු අල්ලාහු අක්බර් කියාෆ හෂම් බදෆ දෙන් සූරතුල් ෆාතිහා සුන්නතක එක්වාස දෙන් සූරතුල් ෆාතිහා කියාෆ දෙන් මි කුර්ආනු ෆසෙමි වර කියාෆ දෙන් රුකු කොෆ දෙන් සමි අල්ලාහ් ලිමන් හමිදා කියාත දෙදුව ෆදෙන් mi waridogem wa sunnatu bayan wa mi tartibun kuranji sanakan attahiyatu kiya fa denga sahasham bad fa den mi suratul fatiha fahun kiya mi gotan isfasko nehede nge tartibun mi eves rukune tartibun mi rukuntan ada korma kiwes ei dihe wana rukun egara di bana rukuna ki kaba fa huwa attahiyatu kiyuma di fa huwa attahiyatan ishinu fa huwa attahiyatu kiyuma fa huwa attahiyatan ishinu fa huwa attahiyatan ishinu ma kiwes den inna goin annana fa bayan wegen ei aslu sunnetta fa huwa attatan ishinuma fa huwa tahiyatu kiyumaki ei egara di barawna ruku den miyannani nabiyya sallallahu alaihi wasallam macha salawa kiyum furatama tahiyatu ga aslu nuhunnane gina faittaga nuhunnane furatama tahiyatu ga salawa kiyawa ei furatama tahiyatu ga salawa kiyumaki mi ei sunnate furatama tahiyatu mikiyani derakwe nimmafa mi inna attahiyatu ga salawat kiyumaki sunnaten emma attahiyat den adi bayan wenganna attahiyatu ge sigata gach emma mi furatama attahiyatu ge salawat kiyumaki sunnaten ekamaku devana attahiyatu ge mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam acca mi waridogenwa mi salawat kiyumaki rukune namaduge rukune manike nukiwa fiane namadu sakhenuwa demmi annani saadawana rukun ei desalam dinu ekan aharmenge fettak bada hunnani السلام دينو شافي مذهبك كم هنا الشيخ بن باز رحمه الله دليل تقبل بڑا بريون الدسلام دينو مكيوس ركن كم اي يعني حديث مسؤول جمينني تحريمها التكبير اي كان حرام التكبير حرام وني وتحليلها التسليم ان ما دون حرام كندتن حلال وني سلام دينو اما سلام عام لفظ جينيما شيخ رحمه الله بيان كن سنة حرام نيغن الدسلام دوا هم شيخ بدالواني دسلام دوا مكيوس اي rukuneki den mi algonde mi bayan vi sada rukuna bala eruga ege teren fas rukunaki dulun kiya rukunta tiko de visna lafiya mi sada rukunuge teren fas rukunaki dulun kiya rukunta mi erukunta ki haramman takbiru kiyu e dulun kiya haram Allahu akbar kiyu suratul fatiha kiyumaki rukunen ei dulun kiyani den fahuwa attahiyatu kiyu eves rukun ei den nabiyya sallallahu alaihi wasallam acca salawa kiyu den desalam dinu ei mi sada rukun ge teren first rukun ki dulun kiya rukun take den huri mulin harakat fahuwa attahiyatu ge inuma ruku kurma rukuin tedvuma aytadaluga kolan huruma mi huriya bi harakatu hurakan